Nisi ni sanjao kad ustaneš ujutro koliko toga može krenuti po krivu. A tko zna što se doma tek događa dok te nema? Baš zato ti treba Iskon Smart Home. Inovativni sustav za upravljanje domom na daljinu. Centralna jedinica povezuje sve uređaje. Senzore za temperaturu i vlagu za uštedu. Senzor pokreta javlja ako se u stanu nešto miče. Ili ne miče, pa uz pomoć kamere u svakom trenutku možeš provjeriti što se događa u stanu. I to sve preko računala ili jednostavne Smart Home aplikacije. Pametna utičnica praktična je za pametnjakoviće. Pa gdje god bili možete biti sigurni da je doma sve u redu. Gdje god. Uz Iskon Smart Home štedite vrijeme, novac, energiju i živce. Jer znate da je sve u redu i kad niste doma. Ok, nije sve moguće. Tost ćete ipak morati sami pripaziti. Iskon Smart Home. Dome, pametni dome.